Hello, hello. Good evening, ladies and gentlemen. How are you to find out tonight? Wow, with our newest studio in town. Hello. Patay pabulak si Mayor. Live live na tayo. Hello. Dapat ang ilaw. May pailaw si Mayor ngayon. Ayan, may pailaw na. Sana kayo. Good evening, everyone. How are you? Yes! Hey, I'm Joe Esquivilia Suran. Hello, ma'am. Kumusta ka, ma'am? Good evening. And gi-surprise rata mo. Actually, ma'am, di ko dapat go live karon but kuan lang. Ma'am Rosemary, ma'am, in afterwards, ma'am, sa ato ang live stream, isulod na to ang inyong mga load nga inyo na daw ugan kagabi. Natay gamay technical problem. And Mamay Jane Ayubong, hello. Sir Tan, hello sir kanimo. Ma'am Tara Sibalios, Ma'am Tars, get well soon. I know you're not feeling all right, but again, paayo, ma'am, and God bless you. Ma'am Bobby Marie Pando, it's been a while, Ma'am Bob. And you are now, again, back sa ato ang studio with our live studio, ma'am. Oh, lahir itong live studio. Tamsak, mga kapuso, ayaw kalimot nga mag-tamsak mo din ha. Kay very lively atong live karon. Kay maulan nga gabion kaninyong tanan. Hello, good evening kaninyong tanan mga kapuso. And kuan taron naghangitag as ding aside pero padayon gihapon ta. Ma'am Gladys Dagohoy. Hello Ma'am Glads. Nakadaog ba ka gabi Ma'am Glads? If wala ma'am, try na to aron imong luck ma'am. Ma'am Rose Marie Kiskisol. In few minutes again ma'am after sa itong live stream. Okay kayo. Yes, Ma'am Tara, murag basig not feeling well ka, ma'am. Ay, kabalo ko not feeling well ka, ma'am. Pero if you want to rest, ma'am, go okay lang gid kaayo, ma'am. No problem. Basta kay maguban-uban ta. Welcome, welcome. Sulod lang mga suki, ayaw mo kakulba. Ma'am Bob, kabalo ba ka, ma'am? I've been looking for you. Yes, ma'am, kay wa tay mga assurette karon no. Pero anyways, okay lang sir, kay dungagan na naron. Yes, go. Let's claim it, ma'am Rosemary. Hello, ma'am Maria Ninita Dakanay. Hello, ma'am. Hina yung signal, ma'am. Oh, sa manatibong ko, ma'am. But anyways, thank you kayo sa pag-uban na po kayo sa itong bagong studio. Lahir na bagong studio, no? Di ito Yemen edition, Kulba edition lang ang ato ang studio karon kay kuan na hulog. Nalang tayo mga kuan, kanang mga fears. Oh, dili sa fears, pero mga kuan, mga another milestone nga moabot na pod. Char, lahir ra gyud. Isang kuan ba kuan man dapat siya no. Ngit-ngit kayo. Oh. Ano, 6 live viewers. Kaganiha 8 live viewers, 5 na lang. What happened? Naka ba si Kisabay present? Kisa naman lang ng 5? Oy, Ma'am Becca, Rebecca, ma'am, I did not follow your advice. However, yes, welcome. And I am glad nga you are okay now. Na okay na kasi sa sinusitis. Very good, ma'am. Og na-heart na po na ko ang imuhang video. Ma'am Honeybell Limpuasan. Hello, Ma'am Honeybell. Good evening kanimo. Nawala ang signal ni Ma'am Marian ni Tadakanay. Oh, mga kapuso, si Ma'am Bobby, Marie Pandoy, Ma'am Babs, welcome ang atong mga latecomers ug mga late viewers. Anyways, yes, we are live na live via satellite, although delayed tag 5 minutes. So, that's it. Ma'am Melanie Colarines. Hello, ma'am. I know parang bago ka dito sa ating YouTube channel, ma'am, pero congratulations kasi nakapasok ka sa ating YouTube live. Angelos Vlogs, GMA for the Box. Ato nang i-award, nagpaabot lang ko sa atong item no nga moabot pero yes, mag-award na tag winner sa itong GMA for the Box. So, ayan, marami na tayo. Yes po, bago lang po. Ma'am Melanie Colarines. Yes, ma'am. Tagalog ka, ma'am, or Bisaya? If you are Cebuano, mas maayo. Pero if you are Tagalog, or yes, Tagalog from Manila, or cannot understand Cebuano, well, I will adjust. Ma'am May Jane, si Ma'am May Jane Digal. Hello, Ma'am May Jane. Yes, you are very visible, ma'am. Lahir gida. English kayo. Pero nabalaka lang ko Ma'am Tara Sibalios because she's not really well. Although, bughat ra na, ma'am, or di ka na pasmuhan. Misaka kung kabuhit po dito, nakakaintindi po ng konti. Oh, daghana na, ma'am. Ma'am Christina Abellana. Hello, Ma'am Chris. Salamat sa imong tabang always, ma'am. Love you so much mo. Nagyan. Kung makalove you, marunong inahan ba, no? Anyways, bakit walang jacket medyo indigal? Oh, kaganiha, ma'am. Wala na siya nagkuan, ha? Wala na siya nagkuan. No emojis lang tayo, ma'am Melanie Coleranes, because it will create lag and
Baka kontestanan mo nating watch hours. So, ako lang i-remove mo Melanie ha. Anyways, lag kaayo sir, sige ko forward. Okay kaayo. Yanis, ang Yanis TV ra ang naa jacket. Okay. Pero na ba ni ay sige ato ni ko ang gihapon si Kuan si Ma'am May Jane na Digang as moderator. Okay, na moderator on your channel. Sige, no emojis, numbers, and caps lock mga kapuso. Yes, lahir itong mga assuret. Oh. Abtik atong assuret karon nga mumadlong diri sa kahanginan. And very good, keep it up. Again, asa man si Ma'am Ruby Kimada? Ma'am, Yayamanin Edition. Ma'am Lani Barricade, hello ma'am. Wala ka murag 2 nights ma'am lunch. Pero anyways, ma'am Lance, message ko sa imo ha, mga alas 3 sa hapon. And see you sa RD. Yes, ma'am. Kaganihan na-amaze ko kay although wala ko kakita sa live sa LS no LS Barangay LS Manila hello dyan sa mga taga LS Manila sa Super Radio o sa RGMA Manila magandang gabi sa inyong lahat dyan lahir agad abi na kog dili ka mag-live karon mag-live ko ma'am para sa inyong tanan sure and Kulba edition man sa Rix yes I will explain it later on afterwards atong live stream kay nganong Kulba edition. Kagapon as you can see na atay ginatawag nga Yayamanin edition. Ma'am Barbie Marie Pandoy, ma'am, it's been a while nawala ka ma'am. So welcome ma'am si Ma'am Rene Lope nga wala ka gabi nga nalag siya pero okay kayo kay basig maparehatan ni Boy Bun mabasta. Anyways, Ma'am Judy Ann Bagunas. Hello, Ma'am Judy Ann Bagunas. Hello, maayong gabi kanimo, ma'am. And thank you for visiting again. And I hope daghan ka ito diri. Very lively, maulang kagabion. Misaka mo akong kabuhi, mo nang energetic ko karong gabion na. Okay? So, naapoy kating ko diri. Although, wala ni si sulod, kay panglabad sa ulo. This is how you do it. So, magkulkug mo ni, kay wala may sulod. Ngibutang ni mo diri, kay labad, kay ulo na. Pero okay rin kayo ni. Sige. Ato aning butangan, so tudloan ta mo sa pagbutang sa dako nga agtang, sa imong kilit, sa alimpatakan, imuhan ng nudnuran. Nagalagta guys. Gano nagalagta? Nay nag-emojis na pod. Please ha. Nawala. Okay, lag na. Hinay jud kang internet karon no. Manalan jud wala ko nagbutang og Payaman edition. Angelo's Vlogs. Hello sir. Wala tayo Yayamanin edition karon pero well look at ang ato ang background lahira gano dato kay itong background and ato mga hinalay nga mga pantalon sa likod okay mao siguro ang Kulba edition kay nawala hi habi pandoy clap 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 Judy Ann Bagunas hello ma'am okay mao ni ron si Ma'am Marian nita nakadaog pero kang Super Ricky wa gyud gadaog wa jud pabor gyud si Ma'am sige bago. Ay, okay. Congratulations, Team Bangat. Apat na nanalo dito. Wow! Congratulations. Baka naman. Ako ang ikalima, ma'am. Okay. Sige. Magkakaroon po ba na TV channel po ang GMA for the Max po? Kung alam niyo po sa GMA. Yes. Oh, yes. Digital channel. Yes po, sir. Oo. Yes, we have... Tagasaan? By the way, sir, tagasaan kayo, sir? What happened? 14 live viewers na. Hindi na tayo nagkalag ngayon. Nagkalag. Okay. Welcome, Ma'am Maria Ninita Dakanay. Ma'am May Jane Digal. What ay pabor-pabor. Unta padagon po na to, no? Ang mga nag-subscribes. There's simuhan, no? Kaya basig mo parehatag mabuy, abun. Kamatay bahala. Honey, hello. Ma'am Honeybell Empuazan. Ma'am, yes, we are now back and alive and kicking. Ani yung hapo sa ho. Lag na. Ma'am Bobby Maripandoy. Ayaw jug hawa-hawa. Ma'am Diyos Mayo Marimar. Lag na pod. Hello. Yes, nasi Ma'am Jen sa ala, ma'am, pakisend balik sa imong number, ma'am. Itong nakadaog kagabi, ma'am, no. So, imo pong amount kay nalibog manggod ko sa di na ko ma-remember kaayo ang kuan mga daogan ninyo. Okay. Okay. Mangutan ako unsa di na ko mangutan na din. Anyways, Ma'am Judy Ann Bagunas, hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Agoy, wa nag-notify si Lolo. Hello there. Hello, Ma'am Ruby Kimada. By the way, ma'am, we're still Yayamanin pa din. Yayamanin version, edition 2.0. And layo na to sa background na to ron. Ito ang spotlight din na ate additional shot dere, na electric fan dere, na ay mga noodles dere. Okay kayo. Sige. By the way, na-amaze ko mga kapuso kay natay isa ka winner kagabi si Ma'am Rizalinda. Oh yes, si Ma'am Rizalinda. Si Ma'am Rizalinda kay kuan siya.
kining idaran na dili siya ina nakaidaran pero na-amaze ko ka ma'am kay kanang avid subscriber gyud nato si Ma'am Riz and I am so happy kay na-amaze ko ba nga kanang hala kung market lang dili mga batanon although dili appeal diri si Maria ni Tadakanay. Dili kay edad ninyo ba nga kanang mga batanon pa labi na ni Ma'am Becca. Hello Ma'am Mary Joy Olavides. Uy, si Ma'am murag I think si Ma'am Mary Joy kay this is her third time. Murag third time sa itong channel. Anyways, halat to po ba ano kaya yun? May alam ba kayo sa digital channel po please? What do you mean sir? What do you mean by digital channels? Ang GMA for the Box by the way, mas clearer na version sa mga free TV at ang may Heart of Asia din na channel. Pero yes, digital. When we say digital, how are we going to define digital? Pero sige daw sir, kindly enlighten us what are you trying to say? What are you trying to say? Anyways, okay, thank you so much sa mga bago. Mga bata pa mi sir. Yes, si Nikki Bacolod, yes, Nikki Bacolod. Bata pa kayo. Batanon pa man mi sir. Si Ma'am Christina Abiliana, yes ma'am. Chinese lang Singapore bayan saon na lang na. Yes. Congratulations po diyan. Abot na ang GMA for the Max ni Ma'am Puli Claydine Yorkshire. Congratulations, ma'am. Wala naglag ha. Wala dyan kumilihok. Yung mga exclusive channels ay ano lang sir, ang freebies, kuan lang sir, para Heart of Asia, at yes, parang Heart of Asia lang. Pero ako, dili na tulaghan ko, nag-post lang dyan ko para mailag. Wala na naglag pa ba? Naglag kay matuyok na po apil ato sungugon og maing signal. Loading nga kay Ma'am Rena Lope. Tungod yun sa imo mga tag 30 minutes na kami notify. Okay ra ko ha? Wala man naglag. Nagtuyok-tuyok lang ta. Hello sir. Ma'am Gabi Gabriel. Hello ma'am. Hello Ma'am Gabs. How are you tonight ma'am? Kasi ito nakadaog si Ma'am Gabi ba to or si Ma'am Kristami Ilehorde? Hindi na. Yan, naka-wifi na jud ko ani. Mao ba Ma'am Ren? Yeah, yung edition sa lagi Ma'am Ruby so ba hinuon nga kanang imbis nga kanang Kulba edition lang gibutan gyud no. Grabe good. So Kulba edition so nakulbaan gyud pa mo ng signal pero I'm happy tonight because Ma'am Becca Rebecca ma'am ayo jud bong buang gyud ma'am ha. Feeling po na ko sa kuan laway man to. Feeling po na ko mga kapuso sa kuha ang problema nga signal kay namo ko sa sulod gud kaayo tapos medyo kanang tuyo kay signal dire pero I'm so happy. Yayamanin akong internet ron ka wifi mo. Oh, wow. Very good. Wow, very good. Anyways, so pag-uusapan po natin ngayon sa episode natin. Pag-uusapan gud mo na jog. Pero anyways, Ma'am Rebecca, Ma'am Ruby, natin mga pabulak-bulak ni Vice Mayor dire, ma'am. Ayo jud ay, ma'am. Ay, Ma'am Ana Bagunas. Hello, ma'am. I miss you so much. Lahir gid mo rito ko lang. Oy, sumanto ni wako. Dito, hello Ma'am Ann. Hello Ma'am. Good evening Ma'am. I know you were absent last night Ma'am Ana. But still, since lakas-kas ako Ma'am Ana, kapusong totoo. Lahir agad ha. Tagalog lagi ka sir. Ma'am Ruby, naamang yung mga Tagalog ng mga bisita and of course, kita nga mga Bisaya, we are very welcoming with the Tagalog and we don't see any problem with that. Ay, ko bang buwang Ma'am Joyce ha. Anyways, yes, 22 live viewers total. Pero 16 pa karon and I'm so happy nga nagbalik-balik kid mo din sa tuang channel. Asa si Ma'am Antoinette? Where is Ma'am Antoinette? Makaluyang atong internet. Mawala akong energy ani bis lami na kay atong moment. Ano na? Hello guys. Andiyan na ba kayo?
If yes, comment below. Ano nangyayari, sir? Makaluya. Gani, ma'am. Kanang, kasad po ani, oy. Kanang, wala nang yun. Hinadyo itong internet karon. Hinadyo itong internet karon. Ma'am Gabi, okay pa signal dara. Sayo daw, sir. Kong. Mag-sign language, no? Siguro pa rin mga kapuso, no? Kaya marag, wa ma-effect atong kuan. At po ang internet. Pastilan. Hindi nakikisama. Kung dili, pero hindi naman hapit naman magkuan, hapit naman sa mong duha, sir. Naglag ayo, sir. Wala sa mo. Mao ba? Murag, Ma'am Gab, sa man eh. Sa pakita ang connection. Lagi ang Ruby, Miss, may na, pero ko nagbutang og kanang Yayamanin edition 2.0. Uwa ko nagbutang ana. Ma'am Christina Abiliana, ayo ma'am, gaya. Musamot og kalagaan ni hinuon mo. Pero,